Hakajingja Syahir Thma kabashirke jongki pajbur ya kaying kasem jong ba Michael Wajri ubadairu usketri kahimanong spung hapok kajerang konstituensi Riboy District henne hakajinglet hiar ka kunhun kinong tok kubor lemba kinong ilam ka FKJGP sengkemi bat ka HNYF Northern Region kilasaki ya kajing Syahir Thma kabashirke bat kabala Subaru bakala bandai gajing hiar Thma kabala penbait lupa da mano remano ne ka kunhun kabadon gajing esun kabakrau bat uba Warjeri kane gajing hiar Thma jong pajbur kalajah nin kano phaisngi hapok kasnong bala khawa bala subajur bakini ki pajbur kila bandai kinong songsnong jo kasnong new bala khawa bela hari bat kiwe gwe kisnong bamarjan kala bandai ru kum gajing penhiar keput yo ba Michael Wajri halor gajing persajur gajong ya ka sarkar Asam bantai yo usurok PMGSY kabala temu da ka sarkar Asam hakate kasnong kumbala saki ya kane gajing lek jurip lalap baki pajbur kila penjot pempra hiphom ya kaying song yingsa jong ba Michael Wajri nadu ki jingdon jing em kitiar kitar barwat ka ambulans kabadon hakate gajaka kala sapunjulor bar ki pajbur kila persangru bantang ya kane ka ambulans kabadon yo nomor ML10 A saw iwe Henry kamsem lakem ding satya lanyo kajing sa penjulor ki pajbur kila penjulor ru wat ya ki jingtung jingtap kum ki kwai bat kiso kipai ki balathung do ba Warjri kumjuru ya kawe kaying kabade ka eco tourism jong ba Warjri kabala kampun suba bakane gajing hiar Thma jong ki pajbur kala bandai gajing pengkre lupa kala pausai bakane gajing hiar Thma ki katto kanengut kila lek bantang senon ki kot kisla ki banon kam nadu ki kot mukot duma ki kot dulir bat kiwe ki kot kisla banon kam badru ya ka komputer jong uba Warjri kabakam so lengo hakane gajing lek jurep kalong bahadin kane gajing jah Syahir Thma jong ka yingsa jong ba Michael Warjri ubade usketri jong ka himanong spung hadu ba ulaman sauru yalade bermenta udon hakti jong ki bor pulit ke Asam naudu hnin kasngi henry hadu menta kasngi syam ladon manoru na pedeng kinong elam jong ka himanong spung ki balalei banjurep ya ka yingsa kabala sya penjulor newat banik jurep yo ba Warjri hakabala sakiru bawat upaj ba nong songsnong syam ladon banwan mikmat hakane kajaka hakabala penpau ya gajing suba ka bajur ya kinong elam jong ka seng FKJGP bat ka HNYF hakane ka jinglet jurip nakaliang ka FKJGP lalam khmat dau samla kitbok lang nong plang chip organizer ka FKJGP sengkemi uba Louis Star Lengdo sekretari ka FKJGP North Khasil District bat uba Lumlang Maunai vice president ka FKJGP North Khasil District nakaliang ka HNYF Northern Region lalam khmat dau ba Marcus Martin kumu president lembar kiwe kinong ilam nakaliang kinong ilam kila peremjur ya ka sarkar jela kabala song klikti klem dala bante lakam ya ka songsuk songskan jong upaj ba khamtam hapok ki jaka kaput badru bantem ya kajing ka japut apneng ka Asam ban Meghalaya tat haduk bakane kajing ja ka basusi kala ja persya ya kalongying jong ba Michael Warjri hakasnong balakhawa hakaba kila dawaru baka sarkar Meghalaya kade ban pelong ya kajing toket ka bajur halor kane kajing ja bat ban kem ya kitu ki badon kti badru ban pelatno ya ba Warjri na kikti jong ki bor pulit Asam nakaling ka office ni Maria yo iba jingtip sipang kata jing syak employee jong ba Michael Warjri dengan nang kajing penprai kita kikari jong badung ko compound ro te immediately ni la pha ya ki magistrate ni la le iba kharsati balong EDM kumjo ro ye kum bagara nyutan balong EC barang kilale kilai wan khai bat kilaya ai report ni jinja preliminary report mana mata hadin bakilale maki yo kundo brochure dan ada sang di force na kali Assam te nakalian di portion ni kidon hi katwani te bobon hi te kidon nakalian jasa te kilawan pai te dalam detail report na up mentang sniru kila alik yang magistrate ni ba Rama Raja Rama kita empat wan menta kan ai report dan kat lambat SP ro menendo SP ro mentang sniru lalen biang tang just in case you don't know other situation biang dia hakapai kubor ni yo kilomba kila frame yang kata case daiba mana ada amskat tadi kata case lah registration dia panjang asal mo di tangi kita ini information beliau and he has been arrested syata dia di further detail yang kata min detail inquiry min hapiyat nama minta mungkin beliau syatu pada hari yang jom itu iba mungkin show beliau pun lah patch ni syata so intik mi kansim yang at least 3-4 days kami pakar report on the incident exactly ke sedang gumno rakyat gumno ada on the shen dia pertama dia akan itu rakyat dan kendak pakar inquiry ke jingwan ni kendu ni si deputy commissioner kalau halor ke jingja ke belajar ke ko jirang no halor kan ke ni balakon kabare ko ke himanong stu
Te ngilawan ban hadin ban iba kadon ke jing to le jing gibri nang tai ko asam. Banwan ban pen prai ke yeng ban thang dusman ke yeng asam ban thang dusman ke kali ban persang ru ban sim ke jing gibri ko tan ke yeng to si. Te na kaliang ke jing ni sko ko ni jing jang ngla ban cha na ban ban de jing jang ban kong. Ngila zaman ka por gibri ko asam. Boda gibri jing ya ko asam kilong defense men. Bukan bajira menu. Ya ban yang be daladi ban ya da daladi. Ni mana kalian kibor kan ngim juyo jingeram. Kini kini kijingjak mana jawab pensil. Ini pejang ti mentai ki iba Michael Warjuri ma iba lak deru sekretari jong gima. Ilawan akarta jong jilong temen sekretari jong gima nong spung. Akarta jong jilong temen dopai ba unwan. Tang namar bi yadai ka chat bengriu jong yadai ka caka kaputa. Namar boleh mai hadin baka sorka sam kala persang bandrung jubor da ka basnai ka surong. Bandrung sepo ka caka-caka jungi beri kami galia ilale legally mesti bilale raka bolong be andu banne cika kur ban apile ka kur baka kur kena interview adin ka kur kai kasti order ban ngisung thu ba deina kata ka jingjal bagi ni kibri klasat ki persang ban ler ka bor persang banwan ban sim ma chu thu ba uni brio udai mau jum thut na ka banta jum ki ka kibri ki persang akin order ban kuasa ni mau jum thut tapi kimla sha shu manta tidak nu ki persang ban ler ka bor bat persang ru ban bungem bat bon mersim ke jim out besni te ni song thu ru baladon ke jim samong balai thu di khon balai thu di lok ibadan lang ni ila man saw nomor blek ladon ke jim kong mau kadon jim show jim patan di hajar ki pai bawan besni bandung yeng ji badan marwei te bar hadin bang ni solingo shu kolong ba hadin bik pai ba jiwan shimi na pom ya bandra chapo asam berkasam kerjistari ke kes ko kana asam Dari restriction kiri apa Meghalaya, ini macam ni kiri apa Meghalaya, jinja kerja apa Meghalaya, Republik Assam on what authority, bagi government of Assam, bagi polis Assam, ilawan sim yubri, ban register case, apa Assam, police station apa Assam. Kini kiri berfait kilong kita ngimla aban periam. But ni rasung si ni program juru, ni jinglong jong state government ke jengi. Kabasipet kai kini ke jinja, kabasuap bet lanu banja ke jinja. Andalaja dan secumi ban suyarap tang namar bamban se bamla aban kiar namar lodam gijingja ni pe chelang pi hadir gijingja ni pe chini sinu harin gijingja kami kibri jungi kiwan kibri jang an jungi tekani ka bu gijima bar ka bu gijing do men se mi kibri gusham apa bodar rasa pi hadu menta ini beri pene ini sutu syai bari tang mai pene benar bersong tu benang ba kani ri cita cita negara ni namla ban dalil ban as kasam umtre ban kuai gitar boleh uperkhat ke peteng romlo magani gede ka jumi kumbagi jukran neru bastang ba dalil ni jumla ban compromise shin shi ke cakaro cakasan ke jongi ke hok ke jongi bari ke jong kiwe rin kwa ya lo ta kanong rip ke PSP mta sing wan ang ko bani pendu ya DC barang sim kya gini ke kam nang taru bade ban arresting ti brio ki bawan ban penjot pen prai ke yin ki bawan ban sim jubori ino to ke yin ban bom ban show ban rai chati shi puasa oi kadi ka ja ha for bangam dan hayi khapor bangali shu blog kadun ka meeting po blog tinga aten kata ka meeting hadin bakoi ka ponji ipa ong nya kumne badan lawan bat kawang mau hayi na khapor kum to sha ban lap agaji hadin masin pon ipa hi kuntahi tinga la phone o hi sisingan yo kulen Manalik sunan siya po police station patat ma hadin makaya lengki ng tagung kami yawan phone ni tinga la pa do le kiwi do bakin phone min ta po police station undang nila po police station ki puli ki ong lai ke information tiki laban mi lo ken ki laban mi bande siya yin jonga siya po new balakwa hadin bangila po siya yin jonga siya new balakwa ni pe ba kay yin kala do ki tiar kita berkay kila ingot kali kila kala kumpong jain kila tanglut kay yin kala pralut ki kenro ki berkay la pra ho ki ambulance kila pra nanti ki dingkwai ru ki lapom ya ka dingkai ru ki lapom wadi PCR ki ring CR ru ki lapom du wadi ka yin CR ya ka semsnya ki lapom du wadi ka ta ka yin bang bu ban chong jasun ki lapom du ya ba ka ki pendu wadi ka pai khana ru ki pendu ngamdan shu teng ki ban shet jaru wadi ki jain ban phong ru ndan shu ki la thang ru wadi kodan kam jong ipa baro ru ki la thang ru baro kai to wadi ki hadu bangidan kawai ka sola Dulu kila pendulut, bat kila penbetai kan kasa poka kamera sejaru.
te hadin ang tapan lapoy ang tajaka te hadin kidan kita kibriu hata kaporu kidang pendu ya kata kayeng jungi ban ngala ong ye kibale phile kumnemo ki pendu ya kayeng jonga kinyo ayu pendu ya kayeng jonga hadin kita kibriu kinjingwan ki jong tulin ki phatno hadin ang tapan ni kili ye ki yo shai iba Michael Wajri ki ong ipa jonga ki ong idan cha po jingking hadin ya ali chata cha jingking kibriu daus nong barok khat kila upload hang ta ha po jingking ki shu ong be yang afidi ban mi be na pi in penyap be ya pi ha kane ka jingking hadin kata kile kuno kila pat ka wan kila mud ban pom yang kila kawang do umaru hadin ang ta ka jing khanyat jonga ya ki ngayo ban ot bang kane ka ti khanyat kila kawang do umaru ne kalabong jongaru adon ka jing men saw khanyat hadin kata ka jing ja ki pulit kila dar yang kinut ban le e hata kapol kila shu singap tang na banta kata nang banyada yang te ki ong kumne la dadan manga hajan te kamnum long kumne ki haban ra yang ban sif yang ban shong kawi ka jakamo nang bangan light na kita barok kai no on kini ki ka jaka ba khamsi ban shong de kari tang hap hostel jong ki khon jong amo ki khon jong ki puli pa mirja halo halghat ke hadin anta ngile cha hostel jong ki khon na shong hangta hadin anta pan ne contact bi hi nama ba ipa indon mo ja she te hadin na satib ba ipa idon na palas bari police station mirja hadin anta usawan oc jong pa khama usawan hangta hap hostel usawan hangta nga sa file ka FIR hangta hi nga sa ai hak ti jong te hadin nga sale cha palas bari police station bet email ma kita ki hemer admi jonga undang ala poi hangta nga yo i ipa jonga ila mong ki kti ki jan umau la kawang do umau hane ki ila mong badalo kata ipong tang ka patrun baling ka banyan adar kata ala dakas nam sudah iklam bam nadu arbaji hadu janmit si powaje unda poi manga ni sa ai ba mi i hadin tanga ong ya u osi jong ka pas badi ben pelai ya ipa nama bela temnen mo go ong gumta hindai bat kane ka une osi jong ka pas badi ongam long ban pelai pini ha ban pelai hedu la shai mister hadu da wan SP tinga kali ken pila register case ne em ya ipa mo to ong em khan pa register case e ru em ipa ngin pelai do hadu la shai te hadin ang ta pengilai emi no hadin ka jing ya kren baki hadin ang ta ngalik no sha po Azra police station ngamut ban file no ka case ki bakim sha ban pelai ipa hakakarta ka ba inyo kun rules namru ni shong hapo thana nalor kataru imong ba imin saw indan dawai ban ta haktiru su saptang kawi ka jain nang ne na kli ka plaster ba ipa sumar ba kawang ma ngam tip imong ka no ru ngamla ban yo ngamla ban pet na man kila be no yanga hadin bali hanta Azra police station du kim tre ban shim ya kataka ya ka FIR na ki om bakam ha ka district jongki ki om pi ha ban le chapo ami gaon ka don ka SP office hangta kila ban register ka FIR hangta hadin hangta nga hap ma pat register hang ne hanong po ong swa bangan register ya kata tang haban wan shanong po tenga sa wan ban register hanong po mga sa puli mama do nga ini tenga sa pan jingmut lang ne yan na i pa isawan ban sinran ya ngamo ki brio ki bale ya kane ki de na po jula jo kame gya ki de ki brio na po new balak paru na po balakwa benong sai rani bari ma ki de ki rang basnong hi ki bale ya kane ka kambaro ki de pa pinship na ki hi ki don ka tu kane ki brio bangatip ka kateng ka de ka sapna don ka kateng Salman te nong ta dan ba noren na taulin kateng Ashok te nong ta Deben Bayaman de don kiwi du bangam la banjai kateng hande kajing attack de ki de bar okhai ki bri hi ki basong shnong ki la mi du bar okhai lai shnong hi ki la wan ban attack de ipa ba yanga ha por ba itu ya pa yanga hadin bangali sa police station nakil di ipa ya phi la ra kom no ipa ong yanga ha por ba ki wan kawang ma ma ki na ma nsi ka de kajing kan ka pri lo bar okhai idan ita ikna tri don lang hata kaying hata por ba jai hata ka jinja ita ikna tri idang don ta aku asnam idan ba ita ikhulung ba shibanai ita ikhulung ba ikna tri ki don ha po kamra jonga ki la ya khang te don ta ipa hata ka kamra kya jong la jong ipa idi hangta te hadin kata ka jing kan im nak chu ban khang dang dang ka jing kawang ma jong ki brio te hadin nanta ipa ila shuri ta ka sai te kita ki brio ki pire kata ka jing khang jong ipa unda play ta ka jing khang jong ipa pa ki patrong ye ipa ki ra na du nanta na yeng jongi shadu jakarta kata ka jing kem basna kata ka asam ira ipa hangta ashuru ipa akawang mauru ipa hadu kini kikti ke ilu lamo pa ia thu yang atang katahi na khamyo ban kan bahaya i ane ka daw tangrai ka de na ka daw ka jingki namar ba ipa ila le ire ke se gane namar ba ka de kawanshna construction ta asam ha aja ka so me clear naman ta ka road construction ba ka bridge construction te hadin ang ta ba ipa im sultana de ka jingshna jong ka asam te ipa I file case ya kane ke hadin ka jing job jong ipa te na du ila yo ta ka city ru na ka high court bad ba kala suranda ba ka asan kam tre shu ban tre ha ja ka jong ka me glia what PWD ru la receive ya kata ka city ba chief secretary la receive ya ta city what
PWD engineer ru baki SDO ru baki contractor ru hadin kane baki ladap receive ya kane ru kidang tre hi adan ki seng ki bali jungo hi ki lalak hi gi khmat la jong ru ya kane la jong tre kam jong ki te hadin ang tadi tak daw kane ki bisa kala man attack ki pajuni te ta ka daw karu construction ni dan taru ki la pharep ya pajuni ba i dan ka illegal arms hayeng kadang nidan ka sulai atli ka wei ka ergan kata ka wei ka sulai tetapi sulai baro nidan ki kot kisla hande hadin bakala inno kayeng tingim dan shu ka kot kasla jung kane hadin bengile chapa pas beli police station du lara hi ya kata ka sulai jungi bat ki ong kum ne ba ni haban ra ya ka kot kasla jung kane adani man ra nimla ban se ya ipanang ne tingi ong ken ya ki ba ka kot kasla kala ingin yo na eken no ban ra ni haban up ni apply da ka wei la ni hap thor da application hap ka disi bengin yo da ka wei mo ni ong kum ta hadu bengin da la yo te bu ma phi ke ni kini kita ni sawan shim ngi ba ka like no ya ipa jungi mo henry wala kata kim tre ban like ipa jungi te hadin ang kata te nile kum no ni wan no kim lai ni la le chi le du kim kwa ban like ipa de ka wei lu ka long ba susi ke na ba last year ru ngala sha attack hi data na banta kane ka road construction ni bat ngala file ka case ru kamdan ki khan take action a ru em ya kane ka case kita ki brio bale yang ru ki de hi ki ju ki brio bale hi ya kane ki file ka case hai ke de po apo nong por ngala file bat apa pata ma police station ngala file hata ka por bajar ka dei banga dawa sa school ki kon ngada line ki kon ta kali ba driver jungi ula sha sho lang bat mangarung ila sha sho lang ka kali ru kala pom sho lang hata ka kali ru kala du hi hata kasgi bakila attack bi dak briu be ba sis nong karani bari yanga kita ki briu ki ba attack na tip hi ki keteng jung ki de we de lang ba shnong prana pangsa te nang ta bat u de we ba te jong ka EVC jong karani bari u keteng independent te nang ta ba kiden ki secretary ki u keteng ini tu sangma te tang kata hi bangat tu Lima ko wei ko shai ko mo. Radan kono ka ba dan kam ban file ka complete yung file ko migalia. Magini ki buri ki shop registration ko migalia. Karbai ka case maki bure gira apne kile chapa police ng Assam. Ki buri ki bale agni shop ko migalia border ki buri ki kimri ki no migalia. Ki bana bar ki shop ko migalia. Ki largadai ka case ko dan kam ban file complaints against this particular person. Ki ban file ko migalia registration police station migalia. Ki magani ka dei backup ka dei kan ti ka kin penting ni ki buri bakin padno kenapa begini kerja kan habis pasang, kini apa pelun begini kerja. Jadi kalau yang jongi ni dawa bi ke sarkar bagi ban keren, ya ke sarkar Assam ban pelaj merdori, ban pelaj merdor nang ta dia ba, lakadan ke Meghalaya polis kala ban ban shimi ro ke kes bagi registration ke Meghalaya, kadan ni kau ban shimi ni po thanar ba, nyin register ni po Meghalaya, nimbak ni po Meghalaya. Itu mentam dan menur ban ki, government itu mentam kita ngomong begini ban many there are many procedures kita ban follow. And whereas kita ibu ada side peribatan kam procedure, orang apa ibu asyik tapi pot hanar register case me, tapi position custody. Gimana aman periang kami gini gini jaga, kiban jaga. Kani gini jing penting kau tempat ni beri apa apa. Yang jang DC yang ba, idang api akan ka report nak officer ki boleh cuti. Idon ki officer ki boleh cuti, SP nanti bagi magistrate, nanti EAC dan cuti on spot. Tapi yang idang api tak report banwan sini, banwan tak report jengi hadin kinsa, take action based on that report. Kajian jurip nak lihat jungi, contoh FDGP Central Body, macam keluar ki dekat bagi unit jungi nang di North Khasiels, dekat kajian dan lang jungi bagi Seng Malang, semua effort boleh don dekat bagi ini. Kajian jungi ni sport kalau bah intip bagi kajian Sia, kalau bagi kuat wanwat, kadang berterai, but hadian mengilai asal menden, di kubur kita posisi skor jungi, bahkan jungi kajian Sia tombor jungi kajian, boleh sikit teriru, contoh kajian mana muspung. Nak kalian jungi apa ngelawan ni kejaka ni Isya bakal dengan kejing penjat luar ni kejing sa jungi orang wa ti ndrai hadu mata pat karang bu ini ko umdum ngim pat syai namar ba ngim simlayo apa kran berusno rekat kum kejing sutu jungi kalong ba kejing sa thombor jungi kalong yeng ba jungi orang ba kalong ba de luar kejing persya jungu ya ka surok ka ba wanra limba jung sarkar Assam. Sebentar wede waktu bentar iskoban bu kejing kentho ya sarkar jelaru balak atasnya mengilayo el kajong kejela pura mereka melak pendek setia usam buat kebangi kamingo olong ba buat hikam penroy hapan wara sarkar Assam atau kali ayu tak sarkar Meghalaya buat kali ayu tikinong mikmat kibadan sang nikatan kibri kinong mikmat jong ni konstituensi balak tapusnem tinggi sopan ai kejing kondem ru iki kapa nang ni skmat kiapan sim ya kejingkit kli
balra kami kanu no jingja ka jing sya thombor jing parado prasnam jungi ka sarkar hi ga ampan sim jing kle pat om tanga ta hoi pa kaliang ni sowan buru ka jing kli ya kata ka himanong spung ka bakam ka ba uni udi pur usam jong ka hima kat no tri ki senjam ki ko bantem ba kata himanong spung kala le nang ta ki snong jungi ini snong ki ba pur usam jong ka bri no trap pat ni ko bantem ru ki ta ki senjam ni step ka ba ki akran ka government la ni nong mikmat na por sa por nim ko ba ban yo sngo pat si la sai hadian habot pengintip balik si kare tangga jing mentoy simet jongno bagi wanja kum kini lani ke jing mentoy lani ke jing sim kabu jongno marngi sutho ba karkum ka himahi masngo ba ban aisnong ya kanu ke snong ki hab ban datep yo put usam ki hab ban datep ya ke jing don breu le si ban ong ban don tang ar lai teli kilong yeng mo su arang ba snong ban su ai sorar snong ru kata kare bompat long karkum ka reti sensyar kajungi khasi te rengi sno tanat pat baka himanong spung lara kala pan penek pensa ya uput usam jong kan ka jela kajungi jong ka briu nyok trap kajungi reki di ban peni pat ya kita ki senjam ane kajing nang serius kajungi kajung oporu baka government isngo ba kamdei ban sim sting su ikni jingja namar kajing ya kaja ya uput usam kajing wara ek development namar ngisngo ba lingba kajing i khunsuat kajung sarkar jela kapen seluruh pat ek sarkar asam kalong ba kan encourage si uput usam kajungi haga juga por kara ek development hagi ni jaka dia si kalong kumathiet penman ni tingkap lia i breu kejong ka briu nyok trap kajungi te haga juga por ni so ban kenturu ya ki pa kasih bayar om tang akan ni jaka dari sekeleng ki wei pergi jaka bakin yeng rang ba ek ni kejing tenturput jong asam bangim dei ban sukumen to ho ek ta development kan mento yu larang yo ek ta karo ya par dei nyiduk no ek kejing long trai long alor ka jong ka khno ka siap ti ban keren pat ini ki jingja ke ga belajar menen nomor ba kat kum ga jingyo jitip jungi gelong ba uni u ba warjeri mata wadon hati bulat asam ban syakem tingi sngo bakal ada sak kamram jong sarkar jela ban sim ya senjam kumno lara kami ke jingya kaja au put usam jong megelia ki pulet na po asam kinut ban kem yo trai jela trai muluk ke jongi tingi sngo ban kandam ngene ke jingya ki pulet asam ban isngo ban kenturu ya sarkar megelia pada police department apa ni po riboy bikin sim kia ya ni khang bikin pentikana ya ke jinglong trai jungi halor ka khendo ka siap bat hal ju por ban solve nan ya ni problem banwa di daw trai ke daw kalau penmi ini pendrop keram di kita ina ya te khabai de bagani ke jingja na lor nu ba usketri jong ka hima nong spung ulasha man penjulor kene ke yeng kesem go jong ndrei ulasha kemru hapo ki bor ka asam kapal pempaur bakadon ke ka basedin sabelendan denang liang jo pikum ki arseng ki balawan kmi chane hapo jakai ke ka lat kalenti ka pinang ne chakmat pinsim mat penboru ya sarkar jong ka meghalaya bakan chipkhya no mardor halo kane ka issue ka bamta te hawri kene ka bata namar kale ka issue ko bahe kam ne su orang red ho nyila onong ka snong orang red ke jing sakem jong wi breu dari kan sa ni sa song perkhat ini sngi bat nyila don ru ka jengmut ba ngini kenduk snon yu home minister beri khmi ya ka kampo ieng po jela ka jongi ba ngin dawana ki bagi de ban keren sabi mardor halor kani ki jingja bulor ki kenrum keram jong put usam bat ha juk por ke jing sakem na ka por sa ka por ki jong ki breu jongi om tang sa kani ka than riboi rewat ki than langpi isteru ki bubun ki breu sakem mai po jala asam kini kini ki arli senjam ka ba ngin sim na kalian jongi bangin kenduk yu home minister ba ngin dawana sarkar ba ben sim kia lo ka pemerintah ta khabai de pat bakitu ki baladong ketia ban penjot pemprai kane ka yeng bat kumju pen sau i kato kane ngot ki breu tena kaliang jo pi kum hidon e ban ong saki bor jong ka sarkar jela na khamtam ki bor pulet da kalian jongi ngis kuntu bi breu jo ka ai kiladon hangni na dok menen ngelayo jong tip ru ba USP bu DC ru kilawan ban jurep hi dalade menen kesngi asmo ba maki kin pendap hok ela jong ka kamram bat ban simnya ka jing bisar ka bahok khang ba kum gini ki jing ja kenum ja su de na bot bat ban kem mardoru i bodon keti la kalong hakno gono ko bentaro regi ba le ikini kam pentrim ki di banyo i jing persaja kawai gesur bat kaju kono rem ba nagaliang jong iwe inangelam ka FKGP la friends kumat ba katai kono rem ba ngiru mi skam ba ka HNF ni kono mailat ya kum kini kijing ja ba nang wanja nang nei sakman bat ka HNF kla de nek ujor na ka bos ya keyboard ba lor bat kemi bat ban pej perman ya
Habis dia gini kes kiba juya kerja nak por habis dibat uput usam jom kacalam kali ya. Tina kali yang seng musuh belong ba musuh perdam suali kong ya ka sarkar jela ke jungi. Kabam simlala beli hadin ba ngila libu ji ujor. Haiba babun ki snam mo abun ki penai. Kap simla la beli. Dekene ke jibram kali sa sarkar jela jungi. Nomor ba kali mati sapala. Ke masuk penong ngirang situan benai apa dulu ban kami ya kenika jing korup cegah juga asap dalam bat ni lah ketui ke sokar bakal pihak lain henry ke sokar tak adu mentah aja ya hang ni ini ko bagi bakal sokar kasa kelit bener nak kalian kasing somonong ya kalian rugi bener bat kaseng pada aku bangi juga atau support lada ka sarkar kamla ban ai kila jingada ya ki nok susam susam ya ki ya khasi khara ki bodon se uput usam juga jelam kali ya kam ka kaseng ka sasim ya kelti kata kati gue bat ni borom ya ki perlu sek malang ki bodon lang ni bangin ya trilang bangin ai kiti kamot kiti kedang bangin la ban kedit merew ya ka sarkar jelai kam tam pakcim khian ini ka jinja